La penlong ia ka joint exercise Jong ka 6th edition of Kazind Arhajar Arpuar Jong Kishipai India bat Kishipai kari Kazakhstan ha umroi Meghalaya. Ia kini ke program ke belapa sedang ha khatsan terik unopra na ke bentak khat sausngi ke don ia bunjat ki thong ki bakentup nadu ke joint planning ke joint tactical drills basic of special arm skills bat ke jinglet kenra ya ki jakare Jong ki nongshun ki belapa penlong ha kini ke drill. La ban pinkan mau ba ya kan ke joint training exercise ka baju penlong man la usnem bat ki shipai kari Kazakhstan lasdang ha usnem Arhajar khatn reu kom ka exercise prabal dostik. को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। कोई भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो अर्बन सेमी अर्बन या फिर जंगल टेरेन में किया जाए उसमें कोई दो फ्रेंडली नेशंस की आर्मी आपस में किस तालमेल के साथ वो ऑपरेशन कारगर कर सकती है उसके बारे में ये ट्रेनिंग दिया गया है।